siphelele kulumuzi wakho ingcwele. Singaweli inkosi emazweni ezitha zethu. Sicela Nkosi noma sidlula kuleli lizwe, umphefumulo wethu ingadlala emathanjeni njengemphefumulo yenyoka. Inyoka yaqalekiswa kwathi uyodla umuntu isithende, yena ishaya ikhanda. Uma ifa umphefumulo wayo uhlala emathanjeni, mayithambo lalo belakuhlaba, kuyakufane nokuthi ikulumile ngoba umoya wayo usungayanga ezulwini. Nkosi yezulu nomhlaba siloba amagama ethu kulomuzi wenkosi inyanga yezulu. Silobe Nkosi yezulu nomhlaba singalahleki, ngoba thina siyeduka imihla yonke ukuphila kwethu. Ngizoke ngidlule ngomeni nje yesibili. Elindile inhlangakazi elindele mina nawe thina esesiganga ngalesonto. Wathi ngisize Nkosi yami eshehluphekile edla ukhothi. Mina nje mangaludla ukhothi ngangigibhisa ngesisu ngoba into engingayazi. Wasuka la ngeenyawo wazwahamba ibhuluko lazi ladabuka wazongena eSwazini ngeenyawo. Menqa umule esiqini seyinyamazana ezazimbona ukuthi lo umuntu wasezulwini ngoba ibhubesi siyinyama lona, kodwa lona lalithi malibona yena lidlalisele phambi kwakhe ngoba laluzwa usi lwasezulwini. Wala kushembele emva kwalokho base beqala abantu behlubuka baqamba amabandla abo njengoba kwenzeka nje manje. Umuntu oqala wahlubuka kuleli bandla waqamba ibandla leZayoni kwaba uIsrael Mbonambi. Owesibili wahlubuka waqamba ibandla lakhe kwaba uThusi nanga emakhehleni emalukazi. Umuntu wahlubuka la ekhaya esethwele ingqondo yakhe isingaphezulu kwakhe. Owesithathu kwaba uNkonyane. Namanje ihoni zikaNkonyane zifaka amakhongomani ngoba umuntu wahlubuka la ekhaya. Ikholo maselithelisa ilima leyinkinga ngoba labantu engikhuluma ngabo babelandelwa njalo amaNazaretha ahambe nawo.
ikholo maselithe duphunga livele ligila umhlola inkosi ilange kuphakameni ikhona bake bakhonza abantu umfazi uMamthembu wafaka ikhongomani wafaka isinene wathi mabembuza ukuthi umfazi wenzani wathi ngithenga ijombo umsele ngaphenduka ngayindoda amlandela amakholo ubona intshebe ziye edokodweni kuyena bheka owalandela lapho kwaba umambambo odwenza lo wavela wakhulelwa bathi bayafika bethi beze kushembe kwathi ushembulele lebhodi yobelethe ngikhuluma ngezinto manazethe mani ngatshelwa lezi zinto ngeke niphaphama angazi ke manje khona umunye osenizomkhonza angazi noma uhlaleni noma yini kodwa into enjalo ngoba la angazi ukuthi umuntu unela kholo kube sekubanjani la ekhanda kuye asimose ukwenza into ezibhedayo inkosi ikhona nalabo babekhona umfazi uMamthembu inkosi la ngayikhona yambiza kwaluyi loba lona usuku yathi wenzani lapha ekhaya wathi uyabhala uyacisha isithi lalela igama lakhe ngikunika lona usufebelina hamba la kwaphela ngeswayi ngaye nakuwena kuzophela lento ekaNkulunkulu lento yala ekhaya inyanga ezulu yagcotshwa enhlanakazi amen sayinikwa ngokusemthethweni amen manje angazi ukuthi uzojomba aphi ngoba nobaba mkhulu washo mayimbuzi inkosi Solomon mntakadini uZulu yathi shembe lento enkulu kangaka uma kwenza ngobuhambe emhlabeni izosala nabani wathi ungesabi ezinyane lendlovu wathi bakhona abafana bami abayithohlongwana ababili base college emanzi Mtoti wathi kubona ngeke kweqela lutho emva kwabo ibona bayohlela ukuthi benze njani ngesonto amen yahamba ke inkosi inalelo themba ithembela abakhona futhi la ngenzansi inyanga ezulu yathi kade ifudumele ilapha kwabezizwe ithi ufika inkosi izongibheka kwaZulu isilo sifike sabuza ukuthi mangihamba ubani uzosala uthi ngisikhohlisile ngathi usibani bani awukwazi usibona isikhukazi masifukamela siyawafihla amajwele mangabe kuqhamuka ukheshana amen ngisikhohlisile ngathi usibani bani lo wavela washona nje eli safika naso sesiblank singasasothu bani safika nje kuphela lapha ngenzansi sesithi baba ngiyakubongela ngoba abantu bayakuthanda ngoba kwakusanda kuthengwa iBM ithengelwe inkosi ithengwa amaNazaretha engisho ukuthi lento yala ekhaya wathi umntwana waphinda angena esho enkosini inyanga ezulu baba ngicela ungibhabhatise ithi inkosi angithandi nesilo sathi baba ngicela ungibhabhatise wathi nakusona ngithandi ngoba nina umbuso wenu uphelela la emhlabeni niyaziyeka insuku isonto umsombuluko losibili losithathu losine losihlanu sekuthi ke ngesabatha nidekelwa amada amatafula nobhekeni ngakho kangithanda ukunibhabhatisa ngokubusa kwenu konke ngesabatha niziyeka zonke insuku zikaNkulunkulu kuyothi ke ngesabatha nibe senenza yonke imicimbi akangilungeli ukuthi nginganibhabhatisa khathi sokuthi nibhabhatiswe asikashayi kusho ushembe umuntu ingqondo yakhe washwa ngeomo umuntu wasezulwini abelungu bafike into oqala bambuka eMaritzburg bethe bacela ukumbona base bethi asikazi sikubona uhleka
wanelwa Moyizela basebesho ngesingisi phezulu kwabo bonke. Base bethi-ke sicela ukubona la ubhale khona kwakhishwa isihlabelelo. Ingoma zekhwameni zehlula ushukele zalo mashezi enkandla. Banele bathi inhlange abelungu bayakwazi ukubona la kubhale khona umuntu wasezulwini nomuntu nedemon. Base bebona ukuthi Thunderbird inyoniso. Uyabona base bemtshela ukuthi cha njengoba ubhale la ngiyawusiya umuntu wakuleliso. Kodwa nawe bokuthatha isihlabelelo ulale ngomhlane empedeni wakho usibuke kahle. Uzwa amazwi abhalwe umuntu wasezulwini. Ubone ukuthi lo muntu wayibhala la khona. Uyabona inkosi yamaShayina. Uyabona ayafana nonke. Yathakuletha inki nephepha. Yathela inki yayisiyobamba ngasinye isandla ngoba kwakumuntu omkhulu enamezulwini. Yathi yakwazi ukuhlukanisa ukuthi isithupha sam nesakha azifani lo line okugingqitha uphawavela namaShayina ihlakaniphi. Akwazi ukuhlukanisa amaShayina ukuthi isithupha sami nje asifani ukuthi ayibona kanjani lento angazi. Nezinto futhi ezabonwa uShembe la kuleli lizwe Nanje kaMbokodo wahlangana nomfana kwaMthembu hamba nentombi emthandayo. Wathi sanibonani bantu bami. Bathi yebo baba. Wathi wena mfana kwaMthembu uzohamba kuhambe le ntombi othandana nayo uzosina nayo. Kodwa niyozala abafana bayisithupha mntanami. Kodwa bayoba amawele bayoza nga 2 Baba insizwe ezo6 khona. Ngizwi lenkosi yasephakathi. Uthi umunye ubaba kwaMchunu esisebenza naye lapha eDunlop, Celiza niyajabula nine niyobona uNkulunkulu. Ngithi mina ngani. Uthi uyangibona mina njengoba ngiyinyanga nje. Akekho uNkulunkulu obonwa yimina. Uthi ngoba thina sikwazi ukubamba ikati silikopolota amehlo liphila lingafile siliyeke lihambe bese sithatha lawo mehlo alo senza into zethu. Kwavela omunye lo wayengitshela lento usethatha impesheni kodwa lo engikhuluma ngaye manje ukhona kwi department. Uthi athi ngiyofuna umuthi wokushaya induku enyangeni. Yathi yayisithi icela ngibhekele ikati elisanda kuzalwa elingaboni kahle emehlweni elingakaboni. Awuna uthi ngalibheka yavele yalithatha yalivalela ebhodweni yayisiyabasa lashalaze laphela. Uthi wayesethatha leyo nsizwe ke sengenzela umuthi ke uthi yabona nganga ufuna lo muthi Celiza ngoba ngidele ngithi mina elani lo muthi ngoba wenza umuntu angasali. Uthi yena cha angufuna ngoba ngimfishana abantu bangidelela. Angifuna ukubashaka. Uthi ngangabashayike sengidlela umuthi kodwa into eyangithusa ukuze ngibuyele enyangeni ngithi ayiyowukhipha. Ngathi ngilele ngalibona ikati liqathayo. Ngithi mangithi ngiyalilandela ushona phe vele phelele emehlweni. Uthi kwaze kwaba kathathu. Uthi ngihamba ngayo kuyona ngathi khipha lento. Uthi ngenhlanhla ke ngoba izingane ngase nginazo. Uthi kodwa kuyiqiniso ukuthi ngangeke ngizale ukuba ngangiye kofuna lo muthi izingane ngakabi nazo. Phakathi kwenu khona benze njalo. Abayithena bona isho njalo incwadi ithi khona abayithenile abayithene bona ngombuso wezulu. Khona umuntu okayenyangeni awufuna umuthi wokushaya induku. Lo muthi uyekeni wenza abantu bangazali. Futhi angazi ukuthi nifunani emthini nikholo. Ngoba phela ayengibuza umbuzo nje oshibhile. Kodwa ucitshe ngezitho.
ubani wakwabona inkawu ifela ingabulawanga? Ubani wakwabona impunzi ifela ingabulawanga abantu? Yini singaceli lokuphila kushembe ukuthi inkosi, impunzi nonogwaja nezinyamazane nje ezinyasikaze sibone stressile sejari. Sicela inkosi lokuphila kuwo. Amen. Siphile futhi ngaphandle kokubhulelwa. Ngoba umuntu ubhulelwa ukuwasha ushembe. Umuntu nje meqala ukubonela izinto ukuwasha ushembe usala ube umuntu phaqa. Mina ngiyangibhulela. Mangene sangumeni ngithi asibhule sivele sibheme kuphela idosha. Ngiphumele ngihambele ngayengabizwa umfowethu khona umfowethu sanda kushona. Wangibiza wathi angimphelezele. Usafe sambhula saganga ngaye ngoba vela lo nina zathi samusho mase kufanele sisho mina sabe kwathe asiyabhema lutho kaze ngaphuma kuphela kanjalo ngoba ihlabathi siyaqhibana. Mina ngikholelwa ukuthi ngingathandazelwa isayoni. Singibeka isandla silahla amatende. Ngoba ngikholelwa ukuthi isayoni sithandaza ngaphezulu kaShem. uShem unezwi laphakade. Ukuheda nje ngomthandazo akhuluma kakhulu vele asho kancane athi Nkosi. Hawu uzibuza uthi hayibo kanti ngempela. Uyibona inyanga edlala ngabantu mayibanikeza imithi yokuchatha. Ivele ithatha itshe lomgodi lifake phakathi. Athi umuntu uyachatha izinqa zibhlungu. Abesethi hayi inyanga impela. Kodwa lezo kusiza uma uchathe ngembiza yakho vele kube ngathi uchathe ngamanzi. Kodwa umehluko kuba impilo. Angazi noma yezwa noma. Kodwa ngifuna ni-understand ulimi lwasekuphakameni. Ukuthi uShemba analo ulimi lwezwe. Unolimi lwasezulwini. Uyilona kanondle njengoba nibahle nje. Nondliwa yizwi lenkosi yasekuphakameni. Amen. Sathi esinye isiduphunga isiduphunga somfazi angimfuni indoda yami ivakashe nani kwaShemba ngoba izofika ikhanda. Ngase ngithi mina hawu kanti uyabona ukuthi intombi izinhle kuphakameni kuphela. La eDalton jointini azikho. Sekuphakameni kuphela ngathi ngiyabonga mawusubona abantu abahle basekuphakameni. Uyabuza umuntu ubaba uthi hawu la kwaShembe niyamkhonza uJesu ngathi mina nakade ngicula ngithi ngoJesu umkhululi ongafiyo. Manje thina uJesu mehluko esingamfuni lo othwalwayo makuyiphasika. Abantu bamokhalweni bathi basentabeni. Intaba isenhlakazi. Amen. Uyabona? Manje ke ngithi mina umehluko siyamkhonza uJesu kodwa sifuna lo ophilayo wayisukumisa ishosha. Umehluko wethu ilo awukho umuntu. Awukho. Omunye nje awukho. Nasi isihlabelelo sinesiphambano. Ngoba vele sifuna thina uJesu lo wayisukumisa ishosha simfuni lo othwalwa abantu. Iplango nje alikhonze kuphambili. Khonza uThixo ophilayo. Thixo nombombo omude akhonze. Ephakameni inkosi uShembe. Ya uNkulunkulu wabusisa indlu kaNhliziyo yakuthanda uthando. Abusanga zonke izibongo. KunengaseBhayibhelini indlu kaLevi, indlu kaAbraham, indlu yabaqotho. Nangizwe. Hayi zonke izindlu noJesu umbona abusiswa nje wayekwazi ukuhamba phezulu kwamanzi. Ingoba wayeinzalo kaAbraham. Aba sho njalo incwadi kaMateyu isho njalo. Manje ke thina siyindlu kaThixo njengoba silandela uShembe. Nante lezwe
Sezina kwaMashu samaqada kwaMashu. Lokho engikushoyo ngithi sicela imvula enkosini yamaNazaretha. Kwamba ubaba uNtini la ngasuka la ngayiMnambithi ngiyobekela inkosi yaseZulwini. Into engangiyibuka la ngibuka izulu lomsile ngathi awuzafi inkomo. Abantu ke bayafa uNkulunkulu ekhona uma benganakile. Mina ngithi imvula ilele khona emakhosini. Ukuthi amakhosi wone kufanele asicelela imvula enkosini yasePhame. Sake sasuka ngelinye ilanga la ngale ngenzansi ekhaya eNzansi eBuhleni. Sathi siyocela imvula phuma inyanga yezulu yathi nizocela imvula nina. Ningobani nina? Aningane emakhosini niyocela imvula kube yiwona eza la kimi. Sahamba sawothinta inkosi umfo kaMsuchithwayo, inkosi endala yaseMaqadini, yasemachunweni. Uma sesibuya sekuqhutshwa inqama, yabuka iwashi inkosi, yayifundileke nangegeography. Yabuka iwashi nje yathi 3 yashwa kankazi stapa ngendlini. 1 2 3 la ishaya. Ngoba sase sithinte ukhi amakhosi abekwa uNkulunkulu. Inkosi yasePhakameni yafika eThembalimbe emzini waseThembalimbe yathi sakhe indle yodwa nje. Kwakuthi njalo abefundisi beinkonzo beyothandaza phezulu kwentaba uMnqagayi bethi bacela imvula kuJesu. Kwase kusuka umfundisi womlungu uMateyu waya enkosini yakwaMthethwa indodana kaSokwetshatha uMhlane. Wafika wathi indaba ezitha wathi imvula uthi uJesu ngikutshela ukuthi siphelile ezulwini. Makufika uShembe umuntu wasezulwini yayisembiza inkosi uShembe. Njalo abefundisi bayongcelela imvula. Wena ungikhaleli nezweni la. Njengoba lo mseka nje. Uthi yena hayi mina indaba ezitha angimkhonza uNkulunkulu okuhamba ezweni lethu. Haw. Uthi incwadi yehlabelelo 81 noma Mahubo 81 verse 9 ithi mangabikho kuwe uThixo umfokazi ke sihambi. Haw. Wathi yabona indaba ezitha barongi imvula mabe uyicela kuJesu imvula ikuwe. Ngiyabuya inkosi wathi njengoba ngikhuluma nawe nje mina inkosi ngizwa sedla ngengalo. Wayesethi hawu kanjalo nje ke kuwena Shembe ngicela imvula. Wathi uShembe kuwena ngicela amadoda amadala afake ongiyana. Yawakhipha inkosi. Shembe wakhipha lawa akholwa. Wathi ambani uyothandaza lapha entabeni wangayi kwakuye. Nizofike nithi uNkulunkulu osokwetshatha manithandaza. Wamakhosi la kwaMthethwa. uNkulunkulu wenkosi ekhona uMhlane. Sicela imvula kuwe lomsile. Wathi mase niqedile nishaya isigubhu nithi thuthuka mNazaretha sizwa ngendawo besitshela bethi eNazaretha siyophuza. Yabona? Uthi bese nibuya masinyane ngoba imvula izonifica endleleni. Benze njalo ke banele basishanje isigubhu kodwa. Lasho ngaka amathonzi baqala babaleka lana ubusuku nemina amasonto amathathu waziwathi inkosi Shembe ngicela ubuyisele la uthathe khona. Wase kuthiwa abantu bakwaMthethwa bangayifuni ngoba mabe eqhubeka nokufuya ingulube kuleli lizwe iyobuya imvula yenze njengakwezinye indawo. Lapha nje kwaMashu sifuna kwakhiwa umuzi wenkosi yasePhame. Ngoba khona umfana umfo kaMaji ohlakaniphe kakhulu la enkondweni usebenza emahhovisi lapha eThekwini wenza show ukuthi inkosi yasePhakameni ayithola indawo esikhumbuzweni. Sizokwakha indle eyipalace enhle kakhulu. Sakhela uShembe. Ngoba sifuna mayifikile kugijime bonke abantu beyinkonzo bazogezwa ngeyiso.
ufuna ukwenza sure ukuthi uGamaliyeli mayifika uzongena endlini eyisimangaliso so wenza sure ngoba lo mfana ingawo ngathi mina sondela la iduze kwami wena uba ingqondo yakhe washo ngehomo ayibonga inkosi yasePhana ngaya ngayo methule enkosini yaseMaqadini ngoba phela iyona esiphele njengoba ngithe singamaqada kamashu ngangomethula ngathi indaba ezitha lo mfana usebenzela inkosi yaManazareth kanje esithi inkosi asimkona ayibonga alibonga igama lenkosi noma bethi bamhlubula sithi thina hey ungalihlubuka uzobulawa ushembe ngoba uyisebenzi sakhe ayibonga inkosi yasePhana engisho ukuthi ke asiliphatheni kahle leli bandla ngoba likaNkulunkulu akulona lo muntu siyophila ngalo bonke labo shembana abakhona banalo izulu lethu amen esiyothi masifa sidlule esifubeni sakhe njengabantwana bakaIsrayeli babethi mabefa badlule esifubeni sikaAbraham thina siyodlule esifubeni senkosi uThixo amen sonke akekho umuntu ongedlula enkosini ngoba phela yagcotshwa inkosi inyanga yezulu thanda uthandi nawo nje uyayibona ethi inkosi ifike eThekwini kwanyakaza umngingenya ngolwesihlanu sesihamba sikholosha phambi kaGamaliyeli awukho izikhulu zikahulumeni ngizibone ngathi zaliwe ungafika ushemba zahambe ungekho ngathi mina uzazaliwa izikhulu zikahulumeni awu inkosi mangaliwa ngomhla uphela ikho into embi nje ngale waliwe uNkulunkulu esephambi kwakho afika ungekho hayi ngithe mina uNkulunkulu akabakhumbulele abantu bangaphinde bayenze lento kufuneka kufike inkosi yasezulwini izihamba ubatshazelwa abantu ukuthi bekufika ushembe wena ungekho ubuphethe izwe into embi kabi leyo ngiyabonga inkosi alandela inkosi yasePhakameni ngifisa ukuthi isizwe siphethwe yilamakhosi ahlonipheke njengamakhosi ngangabona ngapha ngakithi inkosi idlutshwala abantu behlonipha induna kunayo ngoba ingaphuzi inkosi babevele iphuzi nawo bese beyibamba bayithwale bambe beyishange impama abantu bahlonipha induna kunenkosi mele take care of us sho njalo incwadi kaDaniel 5:24 ithi ukaliwe ngithenge kuwe esikalini ngakuthola ungawashaya amaphawu ngakuthola ulula umbuso wakho uqediwe amaMed namaPares bayohlukaniselana ngombuso wakho wena ozenze walula wadla icidili uyabuza umuntu uthi chiliza utshwala ngithi usiko ngithi mina cha akulona utshwala umkhuba wabantu uthi kanti babakhelwane ngithi mina babakhelwe imfene wayibona imfene emazincela inkomo esibayeni kwakwakhiwa utshwala besizulu buthathwe beyobekwe esibayeni bese kuthathwa lo muthi ekuthiwa udakwa kufakwe phakathi kwenzela ukuthi imfene mayizoncela inkomo ifike idakwe kuze kuse bayigwaze bayibulala awumbona umuntu mayisedakiwe vela afane nemfene lokho baba Nkosi yamazulu nomhlaba ngiyabonga shembo ingcwele ngibuyisela kubaba wasesizulwini siyabonga amazwi amnandi esiwathole kumfundisi wenkosi inkosi Zimbusise sizophetha inkonzo sabatha abasemini ngesihlabelelo 219 sizocela umvangeli uCibano walapha ekhaya kubasihole ngaso sihlabelelo inkosi Zimbusise inkosi ayibusise uphakama kwabangcwele Well,
silizwi